আমাৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধান চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আমাৰ এইখন ৰাস্তাখন আমাৰ বিগত 120-25 বছৰমান হ'ল, কিন্তু আগন্তুক বিগত চৰকাৰত আমি পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা সুবিধা। কিন্তু বৰ্তমানত আমাৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰখনে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু লগতে ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে আমাক এইখন ৰাস্তাখন আমাৰ বৰবস্তিৰ পৰা চেলেকাগুৰিলৈকে 10 কিলোমিটাৰ অলৰেডি আমাৰ পকীকৰণ কৰি দিলে। আমি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ। आंनि बे गामिनिनो सासे सोद्रोमा जानानै आं बिटिआर सरकारखौ मान होयो। प्रमोद बर' सारनि अननायाव इएम रन्जित बसुमतारीनि अननायाव दिनै गुड अइलनि 10 किलोमिटार लामाखौ मोननो हानानै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारखौनो जोङो मोनफिनजानो लुगैयो। बिनि थाखाय जोङो हाजारसे जों बेखौ मदद होगोन। जोंनि बे एरियायाव डेभेलपआ निश्चय सिगाङाव गैयामोन। दा दिनै बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो सिगांनि बायदि मोनसे लामायाव अन्थाइ थाइसेबो गोलैयै अलखदाव दंमोन। दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमोद बर' सारा फारफ्रोमनि बिथिंखौ नायनानै बिजनेसावनो जा, फरायनायावनो जा, शिक्षायावनो जा गासिबो मेगना समानै नायदों। जों बेखौ अरायबो जोंखौ जे सरकारा अनदों, जोंबो बे सरकारखौ निश्चय जोंबो हेल्प दं होननानै इयुनाव जों बेखौनो मदद होगोन होननानै आसा खालामो। তো আমাৰ গাঁওখন হ'ল আমাৰ বৰবস্তি গাঁও। তো আমাৰ যোৱা বছৰে আমাৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধান চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আমাৰ এইখন ৰাস্তাখন আমাৰ বিগত 120-25 বছৰমান হ'ল, কিন্তু আগন্তুক বিগত চৰকাৰত আমি পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা সুবিধা। কিন্তু বৰ্তমানত আমাৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰখনে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু লগতে ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে আমাক এইখন ৰাস্তাখন আমাৰ বৰবস্তিৰ পৰা চেলেকাগুৰিলৈকে 10 কিলোমিটাৰ অলৰেডি আমাৰ পকীকৰণ কৰি দিলে। আমি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ। আগন্তুক আমি চৰকাৰক এইটোৱেই কওঁ যে আৰু আমাৰ সৰু সুৰা অসুবিধা আছিলে, তো সেইবিলাক যাতে সহায় কৰি যায়, এইখিনিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া আগত সময়ত আমি সেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰ হয় কি গাঁৱৰ মানুহ সেই ৰাস্তাৰ লগত কিবা আজি ক'ব গ'লে আমাৰ এইখন ৰাস্তাত আমি কমেও 70 পৰা 100টা গাঁৱৰ মানে ৰাইজে আমি এইখন ৰাস্তাত ভালকৈ আমি খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ। আগতে এনেকুৱা আছিলে যাতে কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ হয় এই ৰাস্তা দি আমি যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমানত আমি একদম সুখী আৰু ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আমি ৰাইজৰ হৈ। আগন্তুক যাতে আৰু এনেকুৱা চৰকাৰ যদি আৰু আমি আগন্তুক দিনত থাকে আমি নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। आंनि बे गामिनिनो सासे सोद्रोमा जानानै आं बिटिआर सरकारखौ मान होयो। प्रमोद बर' सारनि अननायाव इएम रन्जित बसुमतारीनि अननायाव दिनै गुड अइलनि 10 किलोमिटार लामाखौ मोननो हानानै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। स्कुलाव थांनो फैनो सुबिदाया जोङो दा सरकारा बानायना होनायाव बहुद मोजां फेसिलिटि जादों। दा नोङो बिजनेस मावनानै जानो थांलाय फैलाय खालामनो, बेफार बानिज्यआव खामानि मावनो थाखाय दा जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा जादों। फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारखौनो जोङो मोनफिनजानो लुगैयो। बिनि थाखाय जोङो हाजारसे जों बेखौ मदद होगोन। थांलाय फैलायनि थाखाय माबायदि सुबिदा जादों, ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि डेभेलपमेन्टनि गोनांथि जाबावदों इयुननि समाव बेफोरखौ माबायदि बुङो? जोंनि बे एरियायाव डेभेलपआ निश्चय सिगाङाव गैयामोन। दा दिनै बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो सिगांनि बायदि मोनसे लामायाव अन्थाइ थाइसेबो गोलैयै अलखदाव दंमोन। दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमोद बर' सारा फारफ्रोमनि बिथिंखौ नायनानै बिजनेसावनो जा, फरायनायावनो जा, शिक्षायावनो जा गासिबो मेगना समानै नायदों। जों बेखौ अरायबो जोंखौ जे सरकारा अनदों, जोंबो बे सरकारखौ निश्चय जोंबो हेल्प दं होननानै इयुनाव जों बेखौनो मदद होगोन होननानै आसा खालामो। बबेनिफ्राय बबेसिम ओंखारलाङो? बेयो नैबे बरबस्ति जानानै खजबारि, नर्थ खजबारि, सारागुरि, आमिनपारा, नारेंगुरि, दाखोनगाव, सामफागुरि, दैगुदुं, सेलेखागुरि, बेयो 10टा 12टासो गामिया बाहाय बे गुड अइल लामाजों बिराद सल्भ जादों आरोखि। जों बेखौ नेक्स्ट आरो बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानि मावबावनांगौआव सरकारा जोंखौ माखासे थ्रुआव हेल्पखौ जों लुबैयो आरोखि।